Nu har vi finnst leia en bil i Flensburg. Och nu rör ni så att finna Jakob Paula. Vi är en banagare som vi visste var en kinesisk restaurant. Nu har vi funnit banagare men det finns aldrig Jakob Paula. Så får jag pröva kvar där runt några fyra så det satt här i Sucha. Nummer 3. Man har varit här. Jag vet inte, kan man bara lägga pröva så att jag tar in an. Vet om vi finner han. Snäckt fucking skil av hos trafiken är. Men nu är det rätt förrän vi akkurat som är det DB. Så är spårningen, är han här? Så har vi funnit han. Kommer här. Ja, är du hugga där? Ja. Du behöver komma först, känn mot uttal. Ja. Vi har lejda. Vilken shithole. Oh my god. Alltså, jag ska vara väsa skjuta. Jag tror inte bara så här. Det första passen så fyllt sig, det brukar inte stånka. Man tar tasken vid. Jag har ställt tasken kommer så det helt bara så något stor så. Nå, tack om sysbrukas. Men för nästa pass. Så hittar jag så sätter tasken i en kämpestor vattenhill. Det är läckert. Fint. Så bara en efter. Så vi passer här var torst och här kommer man stanna. Så sätter man skjuta så hittar jag upp så lite help packa skiten upp i kanten. No. Welcome to Kinky Land. It's a bilen joke on fancy Wacken mobil. Det är reflektor, köpt rom, majonnäs, peppar. Så var det. Sen får vi bilen, äta kalkonstetsel, obligatorisk. Köpa petroger, så får vi mot Wacken. Till Wacken. Då finns jag för Arvara passes. Och vi då finns och camping. Vi ordan. Så nu får vi ta tagen ner så långt vi har rejer och få. Nej, långt. En plats. Vi får hem åt. Så ja, nu får vi köra en camping så. See you there. Not yet. No, we'll be tomorrow. Så var för campers sätter upp. So you're in a good company. We already got a visitor. Yeah. Me! They got me as a visitor, so they kind of got fucked up. What we have here is a gentleman helping build a gazebo after he was asked by the nice lady if he can help build a gazebo. As you can see, if you point the camera there is no assistance in the term of help. There's only a gentleman building a gazebo. So as you can see, what started off as a question of may you help resulted in can you do? Tape it, right? Tape it in the middle. But you ruined it though.
Sorry, it was hours of entertainment. We could have had another 2 hours of thinking entertainment. it. Bastard! Happy a date? Ruin it. Jochen, happy a But date? it would fly away. We have some. That was the point. Prima. SDO fucking dead. Ja. It looks like Jochen has been sewing for a long time. I saw it all, Hij is van mij gekocht en wil hij van mij te zoeken. Oh, Dat is gewoon allemaal Oh, JP started helping as well? He decided he was going to be the lead foreman. We have been very good at building. if it doesn't fit, we'll just duct tape it. There's the wheel. Oh, it's made out of the- oh yeah, there it is. In the hole, right? Yeah, but it's Gotta put it in the there. hole. Put it in the hole, baby. That's what she said. En بس خيول. So, what is this? It's too sweet. Was ist das? That's what it is. Life is this Das way. ist Mishmish. Das ist. Das ist. Which is an Arab word. Das ist what? مش يا زلمة. أنا بحبك. Das ist. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How am I supposed to translate that into subtitles? Yeah, it was in It's a Arabic. yummy, sweet apricot السلام substance. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. apricot. We are drinking the mish. Finish this. Oh God. Yeah! بكرة في المشمش. finish it. You know what بكرة في المشمش means? I will translate. You have also an While Irish accent. speaking in Borat accent. Hold on. بكرة في المشمش means if you ask me something and I'm really not into doing it, I will say بكرة في المشمش, which means tomorrow when the apricots will floor, I don't know, will Fall from the trees? yeah, will be like, which is very short season. So like if I want to say that's never fucking happening, I'll be like, بكرة Can في you do it المشمش. again? Oh my god, it feels incredible. Okay. Vegans for sure. Kind Kind of what you drink if you're a bitch. Like me. My parents are so my parents And who is it that is talking? whose kids were like had ADD and they were the kind of kids that were Wojciech from Canada. being bad. Originally from Poland though. So it's okay. I'm being a bitch by drinking Rebels. Other kids And I don't mean that at the female, I just mean I'm a bitch. always bitch. Jag vet inte, det är så gör man nu, men änden av dag 8. Men bara vet ni igen hur helt ner sova. Vad charmande. Ja, hej, du är där. Ja. Så ja, för sova det. Battle börjar. Om 11, vi ska vara här klockan 12. Så länge där över morgon. Så gnät.